Tāmaki herenga waka, herenga tangata. We'll spill out of our offices with our beach towels and dive off here and immerse ourselves in the Waitemata. Kua whai huanga toi Māori te hokonga atu o ngā wāhi tū matanui e te kaunihira o Tāmaki. We received some $27.2 million for that sale, and it was conditional that we applied those proceeds to a waterfront public space. Us in New Zealand, it's what makes us unique is our Māori heritage. Kua tō te kākano ki reira, e puawai haere ana ngā pohutukawa. Really about representing more of a biodiversity in the inner city and introducing some taonga species into this space. Kua roa nei te wā e mahi ngātahi ana te kaunihira o Tāmaki me te marutau waka o Tāmaki, e angi tua ai tēnei o ngā whakatakanga. Nā te tai tuara o te mana whenua I tutuki pai ai tēnei o ngā whakatakanga. It has been a long project, but it's been an exciting project and it's really good to see it come to life. Hea tāhua, he whai kiko hoki ngā hanganga nei. The architecture, the detail is just absolutely outstanding. Kāre e kore kariro te wānanga hei wānanga mā te tini mākiu. Muri wai hei, te karere.